Bitung ring thama CM constituency ke ongdunga tuma phan hanjang alua chili keron pon. Apor kachila rason thotsi noning krenga pora hut katiki kang hoi nang chia pora hut Karbi Anglong Autonomous Council Agriculture EM Amor Singh Tiso matha ponsi ning krenga pora hut sitami kiduk dera tuma phan joy kepen katiki chia phan alu hanjang amu langke ba phan sprayer sitami keron pon. Bangso keron pon katiki kang honatma phan anam hang he pin pen ake joy pensi ron pon lo leben bitung ring thama pen keron pangcheng pon pen kapre ka constituency sitame keron padu pon lo Mangsualong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Agriculture Department EM Amor Singh Tiso Head Singrong Phar Lapen kapre katum Chitonglun Dong kamukam pen Humson pe reports Karbi Daily News Nama ho constituency Angkang Along Kacuti kiara tumahan matha parsiksi biturong thama konsensi pen cheng ponno Karbi Anglong 26 emisi konsensi tame bahaya sayang dengke ipiga pajir bang tum kan Autonomous Council pen thik kan lo lasi pini keron pon bangke burui the chili lapen ke hanjang chili motor ma cini lapen ke malah lang ke apa lapen dua ke ikan spray mesin lapang rumput dan sipin so fi asa yang deng sipin ni bagi kero ko ake jo ikan lo ada bitung along aju tikiarat ke doa na tuman ke ake jo ikan siro pon ko lapen pini pangceng pon lo Karbi Anglong long kan troka konsensi tame so sayang deng ke tum ake joy pen sikipi ka pajir kama pini kang kuceng lo Karbi Anglong Autonomous Council in charge department da garo tum doni ko da beji don ko rasi pujudun lahai tum ke mo kolong de kolang ke ala lahai garo tum ke mundi kan se de da party tumang bon leader rum ka cheton ke masih me bahini ba ko pujudun nola soga chudun de te nilom cherang thulo la tum je amuka ben kache tonte joine si hukudin sa itu binang lo sido ko cherang thre la bi thong thama konsensi ke ninga ini ga ning kan ko ja ko la da ke do asida ka tinge chini lo da ke bang ko bang suling ko rai siam li tum ban amen pen akur pen hem pen chini ya si ada bang ke yang li kedam tanga election da ke haidet si da ke vote si suring kora khopul lo suring kora ke thom ke ini pansira tum vote opposition ke surini pen kom chat la penda garo area ke long proxy polling station to long proxy yang bong pen ke la da bang ke long kho polling station ke 100% laban bitung te yang thama consensus long 33 polling station to la song mo pen ke 16 polling station ke opposition zero bang ke on ma ke bitung thama homosti tum ke ahil jume ke na tibomla semua porosi kan ko sono position ando ma chin lo Karbi Anglong ke nal tum non chini lo long kora trok tame BJP si hai la pen ke Lems Corporation Lems election ke to anda में टीम Karbi Anglong मते भारतीय जनता पार्टी से है लापेन पार्ट में Karbi Anglong on committee के तो ang ton tan committee रंता BJP से है MLA के है aprang कांग्रेस तुम हेगदोनों लो मेथांग क्लेम नों लो कांग्रेस तुम के है के पिनी सुरी थोम सुरी प्ली नोंगे नुनोद MLA के है के बोसी suri trokera free suri phokep suri phikera sirkep anan siga hai nasi bitung thama pencheng lo Karbi Anglong longka troka konsensi tame rara tumbang ke Narendra Modi ke Japon party BJP party lapen ke Dr. Himanta Biswa Sarma ke Japon party BJP party tim Karbi Anglong ni tum Japon party BJP party ke full confidence ke mama lada kacutiki aning ke ha ui the ka tiki aning ha long de la ka ke jor pun nang yong se chutiki ji pui the chutiki long de ake jor kan tin nang nang se ko
hanjang si ke klemi prong hanjang chili na Thai Krisian ni kita tentang dono pada Jingthonga konferensi isi purkemo long setuji kang pula pena nijok ke som ala sorni to go felcon fisisa edui asina to media to manan ta da itu baji captain long pe anijok som ala da central scheme PGVV school 6 schools 64 lakhs anijok som po am long pen chenglok kang pu pen chenglok jol jing mission kang pu pen chenglok dan keluar pen chenglok akan peka saya yang itu ko ka penata mai tidak uji lapen telpon visual lapen tu bompo dan ajo bang ke CM interaction amri pen Jingthonga konferensi long ala soho to pipi man tumrat pen cica ala somu homu saya yang klaim lo ma petanga lo ma petang tema so officers to ben SP pen chenglok department officers pen akum itu review meeting bopo la so det pen api wala dia citizen mane senior citizen tumpan abarin barin ahleng ke sar lapen ke ako rong asal tumpen jingwai jing sai ko engge ko ajo am chura